Jotono no lam sogwani channel lo kano rok tau khana channel no subscribe khlaya kong ka subscribe khlai redi ang ketal job advertisement online information related video sanam nga phaidi tini ka ketal notification ai lainai o notification reja khabo ang SOFED ni bukhakti reja kho notification ge noro video no paithak jorate nai tongni ka saimana ni bakai nga phaidi official notification ai laina amokhai to official notification on notification rizak maning ka Society for Entrepreneurship Development SOFED ni bukhakti rizak kha address rizak tongo ITI Road Indranagar Agartala Tripura oro official website and description ri runai norok thangai visit khlai nai di official website no je o notification rizak mani abong ka 11 tarik September 2023 bo rizak go oro requirement notification number tongo oro 06/2023-24 official website no tang description ri runai oro norok sekang sajaka online apply ma khlainai hinaya bo official website do oro rijak tongo name of the post number of post tai je essential qualification nangmani tai age limit tai o jaga bo department to transaknai o jaga o mention khlajak tongo kai o jaga o naidi number 1 tongo junior engineer civil tai o jaga o mechanical electrical tongo abong kangkai experience nango logiwo noro BTech ro khlajak tong kangkai tai logiwo experience ro tong kangkai haikeno takisa number 8 tongo among kangkai office support staff nei o jaga o charta post tongo charta post ni bisingo sini ST khoroksa post tongo o jaga o kangkai class 8 pass sengkai no noro apply khlai mane saka per month rejaknai o jaga o 10,000 khlai per month rejaknai age limit rejakha maximum kangkai 40 bosorni bisingo tongna nangnai hini oro sajaka oro department bo rejakha jaga o abono PDF no nai di haikeno kwbangma post tongo jaga o 12 13 ta je post tongmai mani o jaga o 14 15 kwbangma ro post tongo naidi kaisa tongo 15 number ni post kangkai o jaga o tongo abo kangkai minimum graduation te logiwo experience rok nango o jaga o naidi 17 number tongo driver abong kangkai o jaga o sajaka 10 ta post tongnai oro qualification kangkai class 8 pass nango tai logiwo norok ni driving commercial driving license tongna nangnai saka 10,000 isimi 15,000 oro salary rijak tongo tai age limit kangko jaga 40 years jaka kabang abon se komung na nangnai saka takisa last to tonga abong kangkai office assistant oro kangkai sini ST khoroksa kaisa na post tongo tai o jaga qualification kangkai norok class 10 hai ka class 12 pass tai logiwo norok ni typing ni skills tongna nangnai saka tai knowledge tongna nangnai computer operator o jaga per month rujaknai 14,000 khlaiye oro rujakha kabang age kangkai 40 years ni bisingo tongna nangnai saka department bo rujak tonga jaga o jaga terms and condition rujak tonga abong kangkai oro je selected ngai candidate porok ni bagai aro contractual post ngai baksa tongo 11 month ni bagai tai baksa tongo 6 month ni bagai ni rijakha selection ngai norok ni written test hai khaba interview ngai manu ni oro rijakha tai oro application processing fee kangkai 236 rupees norok marunai abo oro bank ni details tongo norok o jaga UPI hai khaba net banking tei phano norok o account rang rohari mano abo application processing fee ni bagai 236 rupees abo last day tonga ingkai 18 tarik September 2023 date o last date tongnai abon se kang norok apply ma khlainai apply khlainani to official website angri ruano description norok online apply ma khlainai kang PDF no description ri rinai tinin bagam sunung sitong jotono no hambai